I pozdrav fucking verglači i dobrodošli u novi motherfucking klip ovog projekta i ovo je, ako se ne varam, part projekta Sprint Max. Kao što vidite, u prošlom klipu smo spakovali mašinu, tako da ćemo sve ovo i sitnice da spakujemo na ram. Znači, šta imamo od sitnice? Imamo znači da stavimo plastike hlađenja, imamo da stavimo karburator, da sipamo ulje u mašini, da sipamo ulje u diferencijalu i da ovo spakujemo na skuter i da palimo. Tako da ovo je klip gdje će ova mašina da oživi. Tako da idemo što pre, da što pre oživi, da se ponovo rodi. Hype. Evo ovako, ljudi moji, znači, fale nam brezoni ovde da stavimo. Ja sam skinuo sa stare glave ova dva i ovaj jedan sa izduva i sad ću da vam pokažem kako se skidaju brezoni. Znači, uzmete šraf, odnosno maticu, izvinjavam se, i u pitanju je ovde M6 matica. Jednu zavijete ovako i drugu zavijete preko nje. I šta sad uradite? Ovu gornju maticu stegnete kleštima dok držite okasnim ključem. Znači kao da zavijate i onda to stegnete jako i onda ovaj donju maticu uzmete i odvijate. I sad kako da skinete ove dve matice, jednim ključem držite jednu maticu, a drugim jednostavno odbijete ovu gornju. I imate brezon. Prvo znači šrafimo ova dva ovde, zato nam trebaju ovi veći brezoni. Rukom koliko može, pa ćemo onda isti princip da koristimo koji smo koristili i za odvijenje. Stavimo ovako, uhvatimo dole, zategnemo i onda ovaj gornji zatežemo. To je to. Odvijemo i ponovimo na drugi brezon. Ok, to smo rešili. Sad stavljamo prirubnicu karburatora, odnosno distancer. Evo je ta prirubnica koju ću da stavljam, znači linkovi svih proizvoda će biti u opisu klipa. Mislim da sada treba da stavimo plastike hlađenja pre nego što stavimo grlo karburatora, zato što one neće moći posle preko da dođu. I ok, znači stavljamo sada ovo grlo karburatora.
Nije teško, nego... No! God, please, no! 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 Gde mi je šrafo točka? Turim u leba, evo ga. Ok ljudi, ostali smo bez baterije na GoPro-u, sipam gorivo i palimo skuter. Malo da ga tresnemo. Miris benzina. Ajde, Bože pomozi. Ljudi, sinoć je, znači, sve baterije su crkle, baterija na GoPro, baterija na telefonu i baterija u akumulatoru. Tako da sad Hashtag F ima novi trik, uzeo sam ovaj, evo ga, dobro poznati Sprint Max od drugara. Skinuli smo mu deklu, stavili kod mene na skuter i sad ćemo na kiks da palimo, ajde. Napni! Piće, zajezao mi nešto to, brate. Čuću, evo ga. Aha. Sad mene nervirati. Sad ću probamo na alas stani. Šta se desi?
ljudi, mašina upalila, rešili smo situaciju, znači upalili smo na kiks i evo sada pali i na na Al-Laser. Evo, sad ćemo da mu dadnemo kontaci. Brate, ne smijem da pipnem gas. Bukvalno. I okej ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da se svideo, ukoliko jeste ostavite like u znak podrške, recite svojim drugarima za naš kanal, komentarišite, pretplatite se, odnosno subscribeujte se za još ovakvih klipova, ovo nije sve, znači bit će još klipova što se tiče projekta, tako da vidimo se do sljedećeg.